siyazi ukuthi ubheke icela umholi wamaphoyisa, siyazi ukuthi uphethe uRamaphosa, kodwa thina njengozulu besingeke singalivuleli ibutho namakhosi bezokhala kokugcina isilo bengabe besasibona. Yingakho mina ngishilo ngathi amaphoyisa awakhiphe ibhama ayibeke phansi sibulalane ngequpha, ngoba uRamaphosa ngisho bekuthiwa uphume kuleli isango elincane bese kukho nathi esangweni silfu, ngoba mina ngu-3 seconds mina futhi ayikho into engiyicabanga. 3 seconds awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, siyiswe zonke zivumile. Dr. Mkhulu 3 seconds awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena Professor Otto, sonke iziswe zivumile. Dr. Mkhulu 3 seconds awuyinkunzi indoda, awuyinkunzi wena nyanga yami, awuyinkunzi wena Professor Otto. Wena uyohlala uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena ungafomi ulomola yini. Wena uyohlala uthi lungafomi, wena uyothula uthi lungafomi, wena uyohlala uthi lungafomi, wena ungafomi ulomola yini. Ulamandla uma bejabula usuyobonga namaqhawe baba okwenzele umhlaba ngoba bafika bekhula abantu bese bephuma bejabula ukusiza abantu akuphiwe emazulwini wena nsukela ngisemncane wanela abantwana abancane wona manje senjalo ukusiza abantu akuphiwe emazulwini usukela ngisemncane wanela abantwana abancane namanje senjalo ndoda yezwe lonke manje sedlulile lithi wenkunzi indoda wenkunzi indoda umhlaba wonke usivumile iSouth Africa yonke isivumile naphesheya kwesilwane